Cafe Square eduke ka badon han nong tmai shillong ka ai jingrap na ka banta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia na ka banta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo Ka Alliance for Sustainable Green and Clean Nature ASGON East and West Khasios District haringkat ka jingituray lang bat ka Meghalaya State Pollution Control Board Forest and Environment Department jong sarkar jala menen kasngi ka Southrik ubnay naitung ajab san kalpanlong ya ka program award and awareness halor ka theme Ending Plastic Pollution Globally hagasnong kinchi bangla yakani ka program lapanlong kum shibanta jong ka jingrakhe World Environment Day ban pensngo tho paiba halor ka jingnon kam ban pendo no yaki jingpendon kam yaki plastik kibakta ya koi ka khia ya ka mariang bat kum joro ban hikai halor ka jingsumar ya ka mariang kum yaki khlau kiptap bat ban yadaro ya ka wa kanshi hakni ga sngi la sakhi ya ka jingdon lang OMDC ka paryong mauthar raisan constituency uba powel soklet kum ukangsan lembat officer ka MPSCB uba SM chairman ka ASGON uba TS Shangrit usadar kasnong kinshi bangla uba S Warjri bat kiwei de kinongkit kam kasnong haringkat kajingsaki lang kilongkmi kirangba nakane kasnong habakren kumukongsan uba powel soklet ulaong ba kum kinong shongsnong kidon kam ban yetrelang ban yakhun ban pendo ya kajing pendon kam ya ki plastik ki babo jingma ya koi ka khia bat ya ka mariang ula kentu ba kidei ban bot ya ka an bala pentre kam de ka sarkar badru kum ka sarkar kadai ban long ka bakit khle ban talasi ya ki ba penmi bi an ya ki plastik ula ya thoro ba ka district council ling ba ka solid management cell kala a ya ka scheme shakishnong ban wanra ya ka jingkhoj hapo kishnong ka thau yo ka jerur akamsi mam dan jaka ban yo ong ni ka puah si badek kishnong mangin wa jaka no so ginam bu su ki jaka te yo ting haru jaka kan si man i gong ka jingma ka bakra bai no bukan makada ka scheme nakala gini ki abdisi mo pimene wa bu kishnong mala pundu ya ka deka solid waste management unit andi kata ka jaka ban man the in ki kan ka jogi kemana pak bangla ka dan pak bakayo nakala jaka blok tumlo bangin penyahat deh ya ka plastik ya ki bilor punta ter kalau ka ero kata ngalas aten ni ko job by awareness program tipo blok by kita ki plastik hapat kubu nak jong ya ki snap ru ki bujuni ki tabang aju ka dosbin hapat ku gitu nanti ki bilor habu nak jong katip ni lane bale kata man yo ka plastik ki bakhu mati bujuni ta hadukan te basuk te tabek antap ko kata dosbin tak baman perkhat tu beri pia te saya ngintip kata ka jenglong ga jong ki beri ngamdu chicken manpat lemba jangan kasih ke bilang kita kisong ke bangala air bangala bu apa ka sanction aga proposal bangin pensionai kini kita cakap bikin red ya kemudian bakin penyeklat ya ke plastik tentang lagi bilor bat kita ki belum ki marput tabagaya kata pak don kam suwa ya ke jinyash tentang ti plastik tebo ke bakam isenmen ya ke long lu ba ki don kini ki plastik cheers mo masalahnya ki plastik dot kem nabun ya sesurong itu do stay no poira hing ya sak ya thang no ne ki boni itu ke plastic chips nanti madukan no kita ki plastic chips tin ta ya ka juga jadi kha jadi ngi thang ne ka warna apa de ki jabo ya ki ti ki sekian ki food pa ki surok dampe de ki plastic chips ki plastic shana ki bobi itu thasu na tengah po kasimara ang kani ki minum kasimara ki odok ki kur pa apisa sa tengah su tengah chip berat atau surok Ngatang i pasti surok ka bicara ka Mesir. Nami na siya bagana ki pasti ka benar dono po surok. Tema ta kadau kum kino song pa nga ka por, angkat ka channel bakan ka society ru ngin ya kon ni ka tama ka bara patay di engineer bakalong ka jingma ka bakraw ya ka memory ang ka jongi kanon ka jingma ka ya ka kot ka jongi ka bakham susi kalong. Bakini ki pasti ru ki wa ki chaka ka bakentang hi mani. Kidan bapibu bersama berduki kok jerwai dan ki plastik singgam lalu ki plastik chips lalu kata saya kecil biar kalau beri itu gitu ni mana ya banyak pesan kadang kan bejikai nadu deki yin kisam di jongi ki kun ki barang red mo kini kecil di jongi ki kun beskol di ai bisa petik sana fit bisik baru ini jadi kisam guna plastik nanti ni mana banyak pesan nanti keba arpat kalong
ba ni putri kam ya ki an ki baka sarkar kala penni baka sarkar ka de manong serious am baka penni tangki notification bagi jing pemana penum sya asyu penni kapastik de bani ba check man lagi dukar ba khampam ya ko kimne de bandan ki gate aman ki sok ba ko asaman tarasi ya ki kinong khayi plastik ko ong i engineer de galok pun kinong khayi drop ko na de ai nata sedepat ke banyak bande kalau bangi ada mangaba mapi ngile segitu kan badido yitido dari ki ai ka plastik nginum sik mo nginum tre mati ke do kita plastik nginum tre nginum ai ka sla ngini kitchini ngini tidang ngin ra daga plan ni kadang ni iwe to yo nyina bande tangenge ini ka jumpa ka plastik kana ban dolong ba kana ban pendu no na kay bang itu komersil ladang ngim nak balik gemta ka ba e banyak kon persya ya ka jumpa ka ka plastik te tumalong le iba sama sangret ba nakadang jaga disukon silru kalau kami tek bangyar mitek ka disukon silru nya ka an ko balong dai engineer ban ba haka disukon silru dingi kita kata ka sel ka bagi am ka solid waste management cell ba nakadang ka central government ru ka baka ai ke scheme ni ki MDC mo bagi am ka 15 finance commission 4% nakata ka scheme ka jungi ngenam ai nakata banon ra e ke khut e kisam kita ban ai ke jaka ban berat ikinyot ban ai ke jaka pungum ban ai ban snai ke panchana ka bambut nakalang ka desek maseru nakalang ka central government ru 100% ka bo ke scheme man tek ka ta ku ke kisam kita